gati ni jani beli megendeng hidong kasmaran ina yang tresnan beline tapi neng adi bungan kena baline mekelo gati ngantosang surat adine napi ke adi sampun ngelademenan buke cicing ngantosang segan melengok beli di pedeman suwe sampun beli mengantosang walesan surat adine kadirasa kambang kena beline bukan megantong dan pecantel di hatian beline itu adem warna dine di jantung beline itu masih ada adi yining adi tu sing percaya belasu betangkah beline suwe sampun beli mengantosang walesan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantong tanpa cantel suwe sampun beli mengantosang walesan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantong tanpa cantel buka megantong tanpa cantel.